Pakistan Jilis Mananda, Tosanda Mananda Sanagu Kalabagi, Tonsai Tana Jia, Laguli, Oisonu, Tongola Jazoru, Osaya Yonshi, Kone Yayu, Napang Dinko, Alugate Upakuday, or the Kone Sude, Jew Sariat Bazi, say Yonshi Tonigu Jazoru, okay, like it, Tonsai Wolaga, Jazoru, okay, like it's a Dokona, Chicopinto say you, Dokona Jazundu. Kipochi jazo rezondu atho kipochi a thena so systematic way no china way zondu kha jazo चाहिँ जी चसन्द मानको तनागु खलाएको हो अलि उखे चाहिँ अन पटान छ्यागु यही ठुके यसिले अलि उके लागि न अन दकुले जाना चंगु हमें आले पाले म्युटा आको चिको पिसो सै संगु दु थन चाहिँ खिपो चिउ ज्यालो यान्चंगु जी रिगो पि किजा पि से काया तरि गो पि बाजा त थन अंकल पि काका पि दको थन खिपो छि त थन खिपो चिना दियो बचा वावे टाइम चाहिँ जुल एसना थन चाहिँ थन चुइ लागा चाहिँ आजु यसिले थन पटान छायो है अनि उके लागि पटा तेट अन मिले यान्तैरु चाम छोडौ छु चल गई किन जी कोदोको छिना कोटाया उके चाहिँ जी पटा टेगु जाको योशी चाहिँ ओख्न निनु न्य चाहिँ थो योशी थन हनुमान ढोका प्रवेश यागु ख आथो थन छिस सोय संगुरु मंगा थे न्याउ अल थन चाहिँ योशी थनेगु यही उचुक योशी थन त चाहिँ खिपो यो नाप थन दको सी चिको पिन्छ खण्डु सी तो सी न टेवा बिया योशी थनेगु यही जी मानन्द टेसा हो स्यामी टेसा हो वेको पि आर्मी टेसा अले मेपि दको सुसु थन ये पि या पिने पिन वया थो यसी सालेगु ज्याजो ले साथ बि थन आजी चसान्दो सनागु खला यो नाय भाजो श्री गजेन्द्र मानज्यू थन वेकदिहरु छित थौ ज्याजो यो बारे छु भजा शब्द 다이리더 이나비안잖아. 야. 야모세서 도우기안전이 무슨 쿠슬레. 쉐버레 따로 확실하게 알아서 산도 만한들 선하고 살아나. 그 요시 터는요. 그 예카드시 디네 과드시 요시 터니 과사 예카드시 군우. 저희 그 요시네 올라가야지. 오지야데 도우스려. 올라가야 가지고 서로 이거 기뻐지우가 뭐 기뻐하는 그녀를 가라가 여신 터는 가 뒤에게요 섬도 모르는 가서 고에 페리지우 기슈 록 이거 록 때우가 록 때야 되니 때우자 비시스 스타 예도 산미대게 두 가라이나 뭐냐 나반제 지사연 위주로 앞으로도 निरन्तर बढ्दिन्छ थौयन्त्र अले तो ओलग है जाय लागि चाहिँ तो खिपो चाहिँ गुली हाको यो किटरमा आफिया हौर गाडी हो मक्को स्व्याउ कने चाहिँ गुली बजे यो चाहिँ साइड 8 बजे या 26 मिनेट उनका साइड ह सक्र साइड चाहिँ हमले यो कस्तो गाडु या धन्यवाद जी थन उत्तम आनन्द वेको पि थन जाइदु गुरु उत्तम जी थन चाहिँ झिउ वाला घाउ ज्याजो मुजु थन चाहिँ गुली बनो त चाहिँ माली ठो गोला घाउ ज्याले चाहिँ के चाहिँ धाउ खर घटेको छ झिउ चसान्डो टुवाया चाहिँ मलाई दुजट द कोइन ठन चाहिँ अनिवार्य सता
ज्या चाहिँ मतलब सहभागी दिएको सटै भयो ठिकै करिब ये मोटी जुजोट चाहिँ ठिकै सामेल बेचौँ अठेउ जरियो चाहिँ छम्गी मेसा याना या फै चीज मको दकुस्या मला दक्को जाना चाहिँ ठो या जोली चाहिँ प्राय जुजोट दकुसित अनिवार्य रूपमा थन चाहिँ मलाई वेट चाहिँ दकुसित बना थन दकुस्या थन यान्छौँ पहिला निसे थोला बाजा बजे निसे काया परम्परागत थो ज्याजो ज्याचोङहरू आर्थिक पिन्सन चाहिँ गेना सेका काइदिया थो या त चाहिँ आठौँबाट चाहिँ ठुके चाहिँ दक्ले मु खण्डायो या चाहिँ मलाई ठुके चाहिँ ओला घाउ ओला घाउ दिउ चाहिँ मलाई सुरु गर्दा लाग्छ थो यो सिले मेन खिपो चिउ उके त्यहाँ चाहिँ ओला घाउ गर्दा तिमी बाजे पिन्छ तैतौ हिसाबला नापा ठोक ओला ग आथोङ पनि चाहिँ ठोक छिपोला चाहिँ रेडिमेड ज्याचो न नापा बाजे पिने उपाले थ पिन्छ तँ अबले चाहिँ मलाई घाँ हाया घाँ उपट्टि चाहिँ जिला उगे त झन्डै लक्षिण हो निस्या घाँ चाहिँ मलाई निन्यु थठे चाहिँ खिपो ड्याका उयो खिपुटन चाहिँ मलाई सालियो चाहिँ या नोइचौँ परम्परा आठौँ कने उके त अफ्रिक आठौँ ठाउँ कने चाहिँ ठो मलाई रेडिमेड खिपो वौली चाहिँ वो ज्या चाहिँ या मलाई तर चाहिँ ठो वो बोला घाउ ज्याख वो न चाहिँ छौ चाहिँ मलाई चाहिँ टेक्निकली ज्याख उके छाएर गाडा लासा ठो बोला घाउ खिपोट चाहिँ कने बोला योसी थन्यु जको चिज मको योसी थन्नुङ्गा न चाहिँ हान चाहिँ मतलब गति योसी थन्नुङ्गा ल योसी थन्नुङ्गा आठौँ चाहिँ मतलब घन्टौँ बिको चाहिँ मतलब ठोला चिनौ जु सात बिन कने वो यो चिनौ चाहिँ योसी चाहिँ वो खिपो वो खिपो चाहिँ छुए चाहिँ चुए ठामो से कोए तो बे चोना योसी कोए चोना छप्पु याना चाहिँ फेना कामाउ जोली चाहिँ वो ज्या एकदम या चाहिँ टेक्निकली चुनौतीपूर्ण ज्या उके छौजको ज्या मिस्टेक जो लगाएर छ वो खिपो चाहिँ मल गठी बेनी मको खिपो चुएटन ठाई जोली चाहिँ उके त चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ थो चाहिँ मतलब टेक्निकली ज्या उके थो चाहिँ न्हला पिन्छ छियाना चाहिँ याफै स्थिति चाहिँ मको अहिले वो जोली चाहिँ चुए आ गठे घन्टौँ बिको चिनाउ कने चाहिँ योसी थन्नुङ्गा डक्को ठन तु नोके ढुङ्गा अलि लिपा चाहिँ वो खिपो चाहिँ 2 मिनेट खिपो डक्को चाहिँ मतलब चाचा हिका जिमसँग चाहिँ फिन्यु ज्याली तो खिपो चिउ ज्याली से खिपो फिन्यु ज्यानो झिवे तसानो हेको अपोइना चाहिँ ठो चिउ न अलि योसी थन्नुङ्गा चाहिँ फिन्यु ज्यान झिसाय या अलि वो योसी त कोरिले अबले न झिसाय खास हैन योसी कोडेल त ल उली चाहिँ मतलब टेक्निकली जानमहरु उली मैन पावर लगे जुइन मको त्यो टु नोके ढुङ्गालाई लिखेउ चाहिँ ट्वे हलपटायो खिपोजको एकजको साल साटके चाहिँ योसी बिस्तारी चाहिँ मलाई कोडे जुने उके चाहिँ उले चुनौतीपूर्ण टेक्निकली ज्या चाहिँ मरुका उके चाहिँ मलाई उले चाहिँ मैन पावर आवश्यक नम्बर निम समस्या एक खिपोजको साल दिवे योसी अठे बिस्तारी चाहिँ कोडे छिगु समय लागि यो गएको सुबारु आथो वावै थौ वावै चोङ्गुली थन आ बोला घाबु ज्यान सिरे ढुङ्गल अब खिपो प्याइरहेको चाहिँ थन झि बोरा तया बोराहरू चुएन खिपो छिना तो खिपो त चाहिँ भचा बचाउ प्रयास या यान चोङ्गु चाहिँ थन ठाउँ बोला घाउले चाहिँ ज्याजोले चाहिँ सहयोग यान दिनु ख वेको विजय भचा वेको आशिष मानन्दर वेको अमन मानन्दर वेको अनमोल मानन्दर ठाउँ चाहिँ तोला ज्याजो चाहिँ छिटो गे तालिदिएर एउटा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स भयो म चाहन्छु सोइसुनु जब ख तर ठाउँ या गेना रोले गेना क्रसे गेना लके दकोसिला नेपुसोन हानो जुल अफु ज्याला कि थाको फोनु नै याना गाजो खाली वही याना गाजो खाऊ सुन नआउँछ वही याना गाजो ख खास एकजो तर दे दशमा पतिको थुनो या याउ छुकु दउ सुबह जय माबे